U-Eliya wayengumuntu efana nathi. Ufuna ukubuya kwi-level yabantu. Wayengumuntu efana nathi. Mhlambe asizwa kakhulu ukukhulunywa ngeingane kaEliya, fosho kodwa wayenazi ingane. Asizwa ukukhulunywa ngonkosikazi kaEliya, kodwa mhlambe wayenayo unkosikazi. Asizwa ukukhulunywa ngeinkomo nangeimbuzi nangeimoto zakhe, wayenakho. Mhlambe kwakumhlupha futhi. Kodwa la kuvezwa nje ukuthi wayeumuntu efana nathi, wakhuleka ukuba lingani, alinanga for 3.5 years. Eliya kodwa wenzani uphazamisa into esiyithanda kangaka, imvula? Awulihamba nama ngithi bazalwane. Ake siyayithanda sonke imvula bazalwane. U-Eliya wathandazela ukuthi lingani. Hawu, kwenze njani na? Into eyenza u-Eliya athandazele ukuthi lingani ukuthi kwakunabaprofeti baka